Ngiyababingelela abantwana abangcwele. Sizovula ngehlabelo 166 inkosi busekuphama kwebanga. Sinezwi lakho Nkosi sinokuphila ngalo ake sinezwi Chile izithaze angezwi lakho Nkosi sizichithile
siyambonga asibonge Amen. Lesi hlabelelo sikhuluma nathi esaqala nabo leli bandla bayazi ukuthi sisukaphi futhi bayazi ukuthi ubunzima buni esibhekane nabo uma siqala leli bandla. Ngenkathi siqala leli bandla kwaba khona ukukhuluma kumabandla asekuphakameni ukuthi leli bandla ngeke liqede u6 months. Kwabuye kwaba nokukhuluma ukuthi hayi u6 months mkhulu kakhulu, leli bandla angeke liqede u3 months. Kwakhulunywa yonke into kwathiwa ngiyeke ukusebenza, ngangayekile ukusebenza. Kwathiwa ngisungulele leli bandla ngoba ngifuna ukuceba. Kodwa uNkulunkulu ungijabhisile ngoba alikhulanga. Ziningi izinto ezakhulunywa ngamaNazaretha esihlasela ngaleli bandla. Yayikhona ingilosi yathula nje
yathi bekezelani. Sathuka kodwa ingilosele kushilo ithi bekezelani. Namhlanje na leli bandla ilona bandla njengoba ngangishilo kwasekuqaleni ngathi uma ngabe ngingathunywanga uNkulunkulu leli bandla liyophela. Kodwa uma ngithunywe uNkulunkulu leli bandla ngeke liphele. Namhlanje na bonke laba ababehlekisa ngathi zonke lezi zitha ezazihlekisa ngathi namhlanje na zijabulile. Ngoba lokho ababethi siyikho uNkulunkulu sekuprovile ukuthi asikho. Ngizovula lenkonzo ngencwadi kaExodus 23 verse 20 kuya 22 efundeka kanje. Bheka ngizothumela ingilosi ukuba ikwandulele ukuze ikuvikele ohambeni futhi ikufinyelelise endaweni engilungisileyo. Ilalelisise futhi uyithobele. Ungayivukeli ngokuba ayikuzithethelela isiphambeko zenu ngokuba igama lami likuyo. Kepha uma ulalela nokulalela izwi layo wenza konke ekutshela khona ngiyakuba zonda abakuzondayo ngibe isitha sezitha zakho. Amen. Le ncwadi ikhuluma ngathi. Le ncwadi ikhuluma ngamaNazaretha kaNkulunkulu. Kulesi sikhathi samanje emhlabeni akwaziwa ukuthi uNkulunkulu ukethuma ingilosi ukuthi ihambe nabantu. Yahamba nabo ngenkathi besuka eGibhithe beyeKhenani. Angazi ukuthi yayihamba kanjani ngoba kuchaziwe. Kodwa ukushilo uNkulunkulu ukuthi uzothumela ingilosi ukuhambe nabo. Kodwa okubaleke kakhulu lapha ukuthi uthi uNkulunkulu lengilosi nilalele ningayivukeli ngoba angeke isixolele isiphambeko zenu ngoba igama lalengilosi igama likaNkulunkulu likulengilosi. Uthi ke uNkulunkulu kapha uma nilalela lengilosi nikulalela lokho ekushoyo nenza konke enitshela khona. Mina Jehova ngiyobazonda abangizondayo ngibe isitha sezitha zenu. Inanzo indaba lapha ekhona uthi uNkulunkulu khuluma uNkulunkulu la. Uthi ngizothumela ingilosi kubihambe nani. Kodwa le ngilosi engizoyithumela kuba ihambe nani nilalele. Ningayivukeli. Nenze konke enitshela khona. Ngoba uma ningayilaleli ngeke ize izixolele isiphambeko zenu. Ngokuba igama lami likuyo. Kodwa uma nilalela labo abayizitha zenu ngiyoba izitha zabo. Labo abanizondayo nami ngiyobazonda.
Lengilosi esihamba nayo yafika phakathi kwethu ngo-2016. Kuthathe isikhathi eside noma sihamba nayo kodwa singayiqondisisi. Maningi amaphutha esawenza sihamba nayo. Noma sesibonile ukuthi ingilosi kodwa kwangagcwali kithi ukuthi njengoba kuyingilosi nje yini eyifunayo nalento eyifunayo ukuthi siyenze kanjani. Ngalokho sasijwayele ukuthi sithethiswe. Ingilosi ifike isithukuthele. Ngoba ingilosi iyathukuthela. Ingilosi iyacasuka. Futhi ingilosi iyajabula. Uma ijabula na uyabona ukuthi ujabule lo muntu wasezulwini. Uma futhi isithukuthele uyabona ukuthi usethukuthele lo muntu wasezulwini. Ngakho ke ekuqaleni sasiwenza lawo maphutha. Lapha sike saba namakholwa esasiqale kuleli banda sihamba nawo angamaNazaretha ngokuzalwa. Kodwa kwathi noma bephakathi kwethu ababona ukuthi ingilosi le nabo njengabantu bangaphandle bathi sinamanga basho yonke into. Ngiyakhumbula ukuthi kwaba khona abathi sebengabavangeli. Kwathi uma kubekwa umthetho noma kuvuselelwa umthetho ukuthi ngenhlangano akufanele ukuthi uhlanganise nomyeni wakho. Nomyeni wakho akufanele ukuthi ehlanganise nawe. Bakwenza lokho ngenkani. Bathi mabekwenza futhi bakushumayela lokho. Nangesabatha babehlangana bengabagcotshwa, omunye waye umvangi umshumayeli, omunye engumkhokheli. Kodwa kuthi makuyisabatha bengabanaso isikhathi saleyo nto. Futhi bekushumayela ukuthi bona isabatha lapho labo liqala ekseni ngesabatha. Yafika ingilosi ithukuthele kakhulu. Yathi lento eyenzekayo yayisiyachazela ukuthi uma umuntu ehlangana nomuntu wesifazane kuzosa kube isabatha. Uma umuntu ehlangana nomuntu wesifazane eya emgidini noma ngomhlangano, kuya ukuthi uma bese emgidini lo mgidi bese uyanuka wonke. Ngenkathi lo mgidi unuka uNkulunkulu bese esuka ngoba uzwa umgidi unuka. Kanti unukiswa umuntu oyedwa. Nangesabatha uma ungena lapha esabathweni kade ulele nomngakho, yonke lenkonzo iyayinuke. Uma isinuka uNkulunkulu bese uyasuka kuye engangeni kuyo. Kwasuka lapho ukuthi ingilosi ithi uma ngabe kuyisabatha abantu bonke behlambuluke. Uma ngabe kuywa emgidini abantu bonke behlambuluke. Kodwa ukuhlambuluka akuchazi ukuthi awusena sisono. Kodwa ukuhlambuluka kuchaza ukuthi uNkulunkulu engasuki phakathi kwethu. Leli phunga libe ngelakho wedwa, lingasehleli thina. Kodwa akuchazi ukuhlambuluka ukuthi awusena sisono.
futhi asikwazi ukuthi thina bese sithi ngoba usohlambulukile awunasi isono. Cha, unesono. Kodwa into engifuna ukuba lapho ngingakafiki lapho, labo bantu bahlubuka bonke abakho nje ngoba bathi bephakathi kwethu basibukela phansi, nami bangibukela phansi, nomkhokheli bambukela phansi, babona kuyinto nje eyenziwe yithina ngoba sithi sihlakaniphile. Nalengilosi esithi khona ayikho ngoba bona bengayiboni. Ngiyaneluleka ke nina ukuthi lo moya unganingeni. Ningangena umoya ukuthi leli bandla ngoba nangu umfundisi nomkhokheli abangiboni ngingase ngilingcolise noma ngayiphi indlela. Umuntu nomuntu asifundise ukwesaba uNkulunkulu. Umuntu nomuntu asifundise lokho esibatshele khona ngoba esuke sinitshele khona kusuke ngasukithi. Kusuke kusuka engilosini nayo ingilosi kusuke ngasuki kuyo. Isuke ivuselela umthetho kaNkulunkulu. Into esiqaphela kakhulu ukuthi ingilosi singayicunuli. Ingilosi singayivukeli. Ingilosi silalele. Ngoba uNkulunkulu usitshelile ukuthi uma ingilosi sicunula angeke isixolele ngoba igama likaNkulunkulu likuyo. Kodwa uNkulunkulu futhi usethembisile ukuthi uma ingilosi silalela yena uNkulunkulu uyoba isitha kulabo esizitha kubo, ebazonde labo abasizondayo. Sethenjisiwe uNkulunkulu, hayi ukuthi sithenjiswe ingilosi. Sethenjiswe uNkulunkulu ukuthi kuyoba njalo. And uma ucabanga isikhathi esiqale ngaso leli bandla, uyabona ukuthi uNkulunkulu ube izitha, ube isitha ezitheni zethu. Kakhulu ngokusobala. Ubajabhisile bonke abantu abasithukayo. Ngoba abantu babengacabanga ukuthi leli bandla liyokhula. Bengacabanga ukuthi leli bandla liyoba isimangaliso emhlabeni. Nabantu abangakabikho lapha abakho nje ngoba besehlulwa izono. Kodwa bonke abantu bayabona ukuthi uma ufuna ukuya ezulwini woza kuleli bandla. Uma ufuna ukuya ezulwini lalela ukukhulunywa leli bandla. Baningi kakhulu abantu abangishayela ingcingo kakhulukazi abangamaKristu abashoyo ukuthi leli bandla libenza ukuthi besifune ukuthi bamiphi kuNkulunkulu. Baningi abantu, bonke abantu abakholwe ngempela noma bangamaKristu lokho bayakusho, noma bangamaNazaretha lokho bayakusho. Kodwa okubaleke kakhulu ukuthi ingilosi le ethunywe phakathi kwethu silalele. Uma ikhuluma singakuthathi nje ukukhuluma kalula, sikulandele, singakukhohlwa futhi. Ngiyangizame ukuthi ngikwenze lokho, nomkhokheli uyazama ukuthi ekwenze lokho.
kungathi uma ngabe sikhuluma izinto bese ngicabanga ukuthi sonke isikhathi zoloko sivuselela. Uma ingilosi isifundisa into kufanele ihlale kuwe. Njengoba ingilosi yasifundisa ukuthi aso nikelela amaphoyisa asezulwini ukuthi asivikele kuyo yonke into. Lokho kufanele nihlale nikucabanga. Njengoba yathi ingilosi kufanele ukuthi sisuke ezintweni zasemhlabeni. Lokho nihlale nikucabanga nikwenza. Njengoba ithi ingilosi uma ngabe kunomuntu okuhluphayo ubommangalela. Imfundiso la ekhaya leyo. Uma kunomuntu okuhluphayo ummangalele. Uma ithi ingilosi uma nifuna ukuphila isikhathi eside uyakwazi ukuthi uzenzele umshwarensi ocela uNkulunkulu ukuthi uphile isikhathi eside. Ayizingilosi lokhu kuphinda lokho. Uma ingilosi ithi uma ngabe ufuna ukuya ezulwini uvele uthi ma ufa lapho uqonde ezulwini ngaleso sikhathi yasifundisa ukuthi lokho kufanele sikwenze kanjani. Ayizingilosi lokhu kuphinda lokho. Ziningi izinto esifundiswe ingilosi. Uma ithi ingilosi uboyinikelela ingilosi yakho nikwenze lokho. Ngoba ayikho into edlula ukunikelela ingilosi yakho. Ngoba sonke njengoba silapha nje sibhekwe izingilosi. Kodwa okukhulu kunakho konke ukuthi ingilosi lena esinikiwe silalele. Ungahambelani ngokuthi hayi ngiyayimukela lento noma ngiyemukela, kodwa uyilalele. Ngaphambili umholi wasethembezinhle umsebe ngangejwayelene kakhulu naye. Sasike sivakashelana. Kwathi noma sekwehlukana amabandla kwake kwangifikela ukuthi leli bandla ngilihlanganise nebandla lasethembezinhle. Ngoba ngaleso sikhathi ngangicabanga ukuthi ubaba ilanga ungikhiphe ebuhleni ngoba ngihlukunyezwa abafundisi. Kodwa ingilosi uma isifika ithi cha, awukhishwanga ebuhleni ngoba uhlukunyezwa abafundisi. Abafundisi bayekelwe ngabomu ukuthi bekuhlukumeze ukuze ugcine uvumile ukuphuma. Ngoba uma abefundisi babengakuhlukumezanga wawungeke uze uphume ebuhleni, ongeke uvume. Esikhathini esiphambili ngangihamba nonkosikazi wami omdala. Ngaleso sikhathi ngangisabahamba kakhulu abantu ababonayo. Uma ngifika kwesinye isayoni sithi sayoni wena uzohamba uhambe ube nebandla elikhulu. Leli bandla elikhulu ngelomprofeti. Sithi ke lesayoni kodwa leli bandla ngeke ulakhe nalonkosikazi. Ukhona unkosikazi ozomnikwa wakhe na leli bandla. Ekusho lokho unkosikazi wami ekhona. Ngathukuthela kakhulu
ngathi siyangibhedela lesayona. Sicabanga ukuthi mina ngaphuma ebandleni lamaNazaretha ngakhe ibandla kodwa sesishila isayona ukuthi leli bandla ngelika baba mkhulu. Kodwa ngacabanga ukuthi siyangibhedela kanti asibhedi sayona uNkulunkulu sitshela iqiniso. Nonkosikazi wami akuzange wamphatha kahle lokho ukuthi leli bandla ngeke ngilakhe na. Kodwa ukhona unkosikazi engibekele ukuthi ngokwakha naleli bandla. Angikho ke lapho. Kodwa ngikhuluma ngokuthi ingilosi ithi hayi ukuthi ukhishwe ebuhleni ngoba uhlukunyeza abafundisi. uNkulunkulu vele unqumile ukuthi umakhele ibandla. Kodwa abafundisi badedelwe ukuthi bakuhluphe ukuze kugcinene ubone ukuthi awunayo indawo la. Kodwa abafundisi bayeke ngabomu ukuthi bekuhluphe ukuze ugcine uyenze lento oyitshelwa uNkulunkulu ngoba uma ngabe abafundisi bebengakwenzanga lokho bungeke uvume lokho. Namanje ngangeke ngikuvume. Futhi angikuvumanga ngenkathi ngilosi ngitshela ngahlubuka. Ngathi ngivele ngabona ukuthi khona into ecathamelwa yilo muntu. Usethi manje ngihlubuke. Kodwa ngelinye ilanga senginqabile kwathi ngoMeyi yathi ngilosi ungayi kuMeyi. Ngathi nangoke lo muntu usethi angingayi kuMeyi, ngiyaya kuMeyi. Kodwa ngithena ngisathi ngiyaya kuMeyi ngashayelwa ngomunye umfundisi wathi ungezi kuMeyi. Ukhona uzungu olwakhiwa ngawe. Hawu kunjalo wathi ungalobothi ungezi nje kuMeyi. Ngase ngiyamlalela ke lo mfundisi kodwa ingilosi angiyilalela. Yangitshela ingilosi kodwa ngathi ayikho lento yalomuntu. Sethi manje angayi emhlanganweni. Ngoba ngangenzeki mina ngingayi emhlanganweni. Kodwa kwangashalwa ucingo umfundisi. Wathi ungalokuthi uzwe kuMeyi. Ngithe ngisabheke lapho kwafika abafundisi lapha abayinqwaba nabavangeli bezongikhipha. Leli bandla engangilihola la ePaintown lalikhulu ngendlela isimangalisa ngesebuhleni. Kusuka amabandla yonke indawo beza lapha. Kodwa ibandla lalwa lenqaba ukuthi ngiphume. Kodwa isifika ingilosi ithi ngithunywa ubaba ilanga. Uthi angikutshele ukuthi uma ungaphuma ebuhleni laba abafundisi bazokukhipha uma ususebuhleni. Kodwa uma bekukhipha mina Shembe ngeke ngisayihlanganisa nawe ngoba uyobe usungcolile. Ngakho ke khetha phakathi kokuthi uphume manje ngikwazi ukusebenza ngawe noma uphume ebuhleni usuxoshwa abafundisi uhambe uyophuza utshwala noma uthathe intambo uyibulale. Yayisithi ingilosi ukhetha kuphi? Ngathi mina ngikhetha ukuphuma manje ngiyosebenzela uNkulunkulu. Ngase ngiyaphuma. Amen. Ngizama ukunitshela ukuthi kubaleke kangakanani ukulalela ingilosi uma ithunyelwe kuwe uNkulunkulu. Bengikhuluma ngendaba yaseThembezinhle. Ukuthi umholi waseThembezinhle sasingabangani naye. Kodwa ngelinye ilanga ingilosi yayisiyakhuluma. Yathi ezulwini akwemukelekile
ukuthi uhlanganise nethemba ezinhle. Ithi-ke ingilosi lo mholi wasethemba ezinhle uthi uma ethatha ibandla lamaNazaretha uyobe ulanda into yakwabo. Lokhu kukhuluma ukuthi ulanda into yakwabo kumthukuthelisile ubaba mkhulu, kwamthukuthelisa nobaba Inyangayezulu, kwamthukuthelisa nobaba ilanga. Ithi-ke ingilosi ubaba Inyangayezulu wamenyezela ubaba mkhulu ukuthi ebe umholi waleli bandla emva kwababa ilanga. Lokho nobaba mkhulu wayekuthathe uNkulunkulu. Ubaba Inyangayezulu ungumprofeti waleli bandla kanye nobaba ilanga nobaba ubaba mkhulu. Ithi-ke labo abakuphikisayo lokho basazobhekana noNkulunkulu. Ithi-ke Inyangayezulu ubaba Inyangayezulu wayekuthanda wena, ekukhonzile. Ubaba Inyangayezulu wakutshela wathi ukuwa nokuvuka kwaleli bandla uNkulunkulu ukubuza kuwe. Ithi-ke namanje ubaba Inyangayezulu wethemba wena ukuthi wena uzomlwela. Ngakho-ke lo mholi wasethemba ezinhle uyisitha sakhe ngoba uyamthuka. Usafana naye lo wokuqala owahlala ekuphakameni. Uma bethi lento ngiyakwabo bathuka ubaba mkhulu, bathuka Inyangayezulu, bathuka uNkulunkulu. Ngakho-ke ungayihlanganisi nabo. Lento ekuqaleni yabalukhuni kimi ngoba ngangimkhonzile umholi wasethemba ezinhle. Kodwa ingilosi yakukhuluma lokhu futhi eyayikhuluma yayingaqamba amanga. Lo mholi wasethemba ezinhle wayishilo ukuthi uyoyilanda into yakwabo. Lokho kwavezwa egcineni ngalesikhathi ingilosi ikhuluma bangakaveli. Kodwa uSidumza wakuveza kuFacebook. Wathi umholi wasethemba ezinhle lokhu wakusho ngo1982 waze wabeka abafundisi oyosebenza nabo. Wayesethi kuSidumza ke leso siprofeto somholi wethu sesiyafezeka, useyilandile into yakwabo. Ngiyafisa ukuba ngikukhulume lokhu ngoba ingilosi ithi yonke into uyikhulume usaphila, ngoba uma ungasekho bokhulunywa okunye. Ithi ingilosi abantu abaningi ngisho amakhosi ba frustrated ezulwini ngoba umuntu uyayithi mayesehambile emhlabeni ebona angasahambi ngendlela noma angasakhulunywa lento eyikhuluma owayikhuluma, bethola ukuthi abasakwazi ukuthi bebuyele emhlabeni beyikhulume leyo nto. Manje na-ke ngiyafisa ukuthi lento ngiyikhulume noma ngingasekho niyazi ukuthi lento yokuthi ngisuke ethemba ezinhle kwenzeka kanjani. Leli gama lokuthi umsebe welanga abantu basethemba ezinhle baphuca thina. Abantu basethemba ezinhle bephuca thina. Kwafika ingilosi kusekhona ubaba uThimbo yaqamba leli thempeli kuthiwa
lithiwa yini igama lalo ngoba ha embonisweni leli gama lokuthi kuse emsebeni umsebe welanga lafika ngaphambi kwegama elithi umbonisweni lafika nengilosi sisahlangene singamaNazaretha sase sithi nomkhokheli uma siligqamisa leli gama lokuthi umsebe welanga akuzokuba kuhle ngoba onke amagama ethi amathempeli atholakala kuBaba kuzothiwa sehlubukile sase sithuma omnye umfundisi sazi noma kwakumfundisi ubani uchiliza sathi akasicelela igama likhona leli gama ethi umsebe welanga wayesebuya negama elithi imbonisweni eliqhamuka kuThixo kodwa kwakunwa nabantu abala siyamazi lo nkosikazi owathi mangabe selehlukana ibandla wayeseya ethembezini wayesethatha leli gama lethu esebiza umholi walo ngalo ethi umsebe welanga leyo nto abayenza abantu basethembezini beyazi nabafikayo ukuthi ayimukelekile ezulwini ngoba leli gama lafika nengilosi ngelethu igama lasembonisweni yakhuluma ingilosi ukuthi okunye okucasule izulu elicasukele ukuthi umholi wasethembezinhle wathatha ukuba umholi uthingo lisekhona nalokho futhi kwakuliqiniso kwaba khona ibandla elahluka ubaba uthingo lalandela umholi wasethembezinhle base bemgoqela bethi ubaba lokho bakwenza phambi kwami ngoba lo mholi wasethembezinhle wafika wangivakashela ehamba nalabo abantu kodwa ngaleso sikhathi angizange ngakunaka kodwa ngakunaka uma sekukhuluma ingilosi yathi laba bantu bahlubuka uthingo lusekhona ngakho ke kufana nokuthi uthingo lavukelwa ngoba laba bantu bethi balanda into yakwabo inhlamba enkulu leyo ezulwini ukuthi silande into yakwethu ngoba ubaba Inyangayezulu akabekwanga umuntu wabekwa uNkulunkulu wamenyezelwa ubaba mkhulu lokho ngakutshela ingilosi angikwazi ukuba ngikuphike ngoba ingilosi yayikhona ithi ingilosi ubaba mkhulu wathi bantu abami ngithunywa uJehova uthi angimemezele laba bafundisi ukuthi bangabaholi baleli bandla lakusasa lawo mazwi ngawatshela ingilosi ingilosi ayikwazi ukuthi bese ngithi mina namanga angikwazi ukusho lokho ke ngifuna ukuba nikwazi ukuthi umholi wasethembezinhle wayemngani wami kodwa ingilosi yangikhipha kuwo yathi mayisingikhiphile ngakwemukela lokho futhi ngakuchaza lokho engichaza ngakuchaza ngaseFacebook isihloko salenkonzo sithi uzenzile akakhalelwa ukhalelwa ujumekile kukhona izinto amaNazaretha asebuhleni angazazi
namaNazaretha amaningi alapha angazazi. Engifisa kuba ngisikhulume ngoba kukhona into engiphethe kabi eyenzeke ebuhleni. Manje ubaba Inyangayezulu wathi ukuwa nokuvuka kwaleli bandla lamaNazaretha uNkulunkulu yokubuza kuwo. Ngelinye ilanga ingilosi ithi kimi, ungakhathazeki ukukhula kwebandla lasebuhleni. Wena okufanele ukubheke ukuthi ibandla lamaNazaretha aliwe, ngoba ilokho uNkulunkulu okubheke kuwe ukuthi ukwenze. Ngenkathi umholi waseThembezinhle emangalela uNyazi, kwafika abafana abazukulu bakababa Stanela la ekhaya, bathunywa uNyazi ukuthi ngizolinikeza isaluleko ukuthi njengoba sekunjena kufanele lwenze njani. Bafika la ekhaya bebabili, ngase ngibatshela ukuthi kufanele benze njani. Angazi noma babeqinisile noma babengaqinisile, kodwa bona basho njalo. Kodwa ngathi mase ngibona sekunecala zangabe isalandelwa lezi zinto engishona. Angikwazi ke mina ukuthi ngimbuluze, angikwazi futhi ukuthi ngiqamba amanga, into ngiyikhuluma njengoba injalo. Ngabatshela abantu basekuhleni ukuthi leli cala lizonehlula. Ngabachazela futhi izizathu zalokho. Ngathi lokhu kokuthi ubaba uThingo akazange wasayina kodwa kwafotshwa isignature kulona iqiniso. Ubaba uThingo wasayina. Ngathi lokho angikufundiseli ngiyakwazi ngoba bengilegal advisor kababa uThingo. Noma ngabe ngasekho ebuhleni akazange ubaba uThingo wathi angiseyona ilegal advisor. Ngaleyo ndlela ummeli engangisebenza owayesebenza ummeli kababa uThingo wayesebenza very closely to me. Ngangazi ukuthi ubaba uThingo wabeka umholi waseThembezinhle ngo-2000 ukuba ebe umholi. Ngangazi futhi ukuthi ubaba uThingo uyibhalile incwadi wayesakummeli uButhelezi wazosho ukuthi ubani omholi, ngoba ngaso leso sikhathi ufika uSibisi kummeli uButhelezi. Ummeli uButhelezi washayela mina ucingo, wangitshela wathi nansi incwadi ibhalwe ubaba uThingo usebeka umholi, kodwa uButhelezi akazange wangitshela ukuthi ubani umholi ngoba wayengavumelekile ngokusemthethweni ukwenza lokho, kodwa wangitshela ukuthi usembekile umholi. Ngase ngiyaduduzeka. Ngakho ke ngangazi ukuthi lento abayiphikayo yokuthi ubaba uThingo akayisananga incwadi akulona iqiniso. Much as ngangabumukeli ubuholi baseThembezinhle, kodwa ngangikwazi ukuthi ubaba uThingo ukwenzile lokho. Futhi ngangazi ukuthi ubaba Inyangayezulu akakwemukeli lokho okwenziwa ubaba uThingo, ngoba ingilosi yangitshela ukuthi ubaba Inyangayezulu akayemukeli lento eyenziwe uThingo. Ngiyangizwa ukuthi
ngabatshela abantu basebuhleni ukuthi le ndlela abenze ngayo ayizukubasiza ngeke bewini. Bathe ma bengasawini kwase uzamaNazaretha asebuhleni kimi ezothi manje mfundisi asiwinile njengoba ushilo. Manje ubona ukuthi kufanele senze njani. Ngase ngibatshela ukuthi yini okufanele niyenze. Basebethi siyacela ukuthi lokhu okushoyo ubhale incwadi uyise kuNyazi uchazele lona wena. Ngayibhala incwadi ngayisa kuNyazi. Ngamchazela ukuthi ukuze leli cala niliwine kufanele nenze nje ngoba ngizowachazela amaNazaretha ukuthi ngathi yinye into amaNazaretha angakwazi ukumaka ngayo ukuthi ubaba uThingo wakhuluma emzimoya kabi ngomholi waseThembezinhle. Leyo nto ikuma video. Ngakho ke uma nina njengabafundisi nithi uma uThingo lwa pointa lomholi la kwenza lokho under duress, uma lingakwenzanga under duress asikwemukeli lokho ngoba ayikho into esiphoqayo thina ngokweconstitution ukuthi samukele umuntu esingamfuni ngalokho uma nibeka izizathu ezistrong. Ngathi leyo nto iyokwenza ukuthi inkantolo ibe senkingeni ngoba nokhuluma into eniyoveza ubufakazi obukuvideo. Ngathi ngaphandle kwalokho uma nithi nina ubaba uThingo akazange wasayina ileyo nto ilula kabe enkantolo ngoba inkantolo ivele ifune expect evidence. Ifune umuntu ofundele ukufunda izandla bese ivele ibone ukuthi isandla sika baba lesi. Ngathi anizange nawenza ama pleadings engangilitshele ngama pleadings athi alternatively ilokho esikushoyo. Navele nasho nje into eyodwa ngeke nizeni wini. Ngathi ningaliqhubi leli cala. Yenzani lokho engitshela khona. Leyo ncwadi yayawufika kuNyazi. Ithema esifikele kuNyazi. Lwathi uNyazi angazi lutho ngendaba amacala. Ngicela ukuthi lolu daba nilidlulise kumfundisi uNzama nenkosi umqoqi. Sakwenza lokho. Ngahlangana nomfundisi uNzama la eThekwini. Ngahlangana nenkosi umqoqi la eThekwini. Saxoxa lolu daba kabanzi. Baze bafika ikhathi embili. Nangu umfundisi uMpanza uyena wayengithathe ngiseThekwini ngiyohlangana nalabo bantu ababili. uNzama nomqoqi inkosi. Saze sahlangana nabo ikhathi embili sikhuluma ukuthi bazowenza kanjani lento. Ngase ngithi ngizobafunela ummeli, the best lawyer. Ngabafunela ummeli wase ePietermaritzburg, ummeli owayengena emajajini, ummeli odila ngama civil cases kuphela. Kodwa kwathi kupartner ndawo ngabathe ngiyamshayela umfundisi uNzama wangabe salibamba ucingo lwakhe. Ngagcina sengidila nenkosi umqoqi.
naye ngathatha ummeli le ePietermaritzburg saya nayo eThekwini sathi siyilindele inkosi yangeza ngalushaya ucingo ingalibambi ngaze ngathatha ucingo lommeli ngithema ngithatha ucingo lommeli ngimshayela ngalo walibamba ngathi mina Nkosi angithi sikulindele lapha emhlakanweni wathi hayi ngiyeza akazange waze walokotha weza sahlala nommeli the whole day kwaze kwabantambama sabona ukuthi ayikho lento ukube lo mmeli wayengangihloniphi wayezongithatha imali enkulu kabi ngalento engayenza kuye ukuthi ngiyomlanda ePietermaritzburg ngimhlalisa usuku lonke ngimhlalise into engekho ngagcina ngalolo suku ukuba ngicommunicate nenkosi yasemaqadini nokuba ngicommunicate nomfundisi uNzama engangumnikezwe unyazi bobabili laba bantu ngangibanikezwe unyazi emva kuba sekwenze lokho baqoqa abantu ngezokuthiwa babaqoqa kuphaka ebuhleni kodwa kwaba sengathi benza lento engithena bayenze kodwa bavele bayiyeka phakathi ngakusasa kwafika ingilosi isithukuthela ifile njengoba ngisho ukuthi ingilosi yathukuthela yathi kusukela namhlanje ungaphinde uyihlanganise nalento laba abantu bayakuthuka bathi abakwazi ukuthatha iseluleko ukuyiphekula ngakho ke phuma kuyo ungaphinde uyihlanganise nayo kusukela ngaleso sikhathi anzange ngaphinde ngayihlanganisa naleyo nto baledlulisa icala balisa ePietermaritzburg ku full bench behluleka baya eBloemfontein bahluleka njengoba manje beze behluleka kuyilokhuza ku constitutional court bekwenza lokho ngibatshelile kusukela ngaleso sikhathi ingilosi ayizange yabuye yaphinda yakhuluma ngendaba yecala lasebuhleni yakhuluma nje ngento yasebuhleni yagcina ngalolo suku ngikhuluma ngokuthi uma uNkulunkulu ethuma ingilosi uthi ingilosi ungayicasuli yakhuluma amazwi abhlungu yawazi umkhokhela uzokwaphila kodwa lento ingilosi eyayisho yenzeka njengoba yenzekile ngakho ke kunamanazaretha ethi ukube ngangenela ngabe abakho kulento ngangenela futhi angenelanga ngomtshontsha nganikezwa umfundisi uNzama nenkosi umqoqe ngabanikezwa unyazi ngingekho ekuphakame ebuhleni ngakwenza lokho amanazaretha kufanele kwazi ukuthi ngakwenza lokho kodwa umuntu abantu abangenzela phansi abantu abangabonanga ukuthi ngiyini umfundisi uNzama nenkosi yasemaqadini ibona abakwenza lokho kodwa lento ingiphethe kabi lento iyangidla ngiyazi ukuthi abantu basebuhleni bahlale bengithuka kodwa kukhona into abangayazi ngenkathi ngiphuma ebuhleni yathi ingilosi ubudlelwane bami nasebuhleni kufana nobudlelwane beANC nekhosathu kwasho ingilosi lokho ngakusho futhi namba abafundisi abadala bakwazi ukuthi ngakusho ngiphuma ebuhleni yathi ingilosi ikhosathu ine president wayo neANC ine president yayo kodwa ikhosathu
uma kuvodwa iba ngase kwi-ANC yonke into imela i-ANC kodwa ikhosathu uma i-ANC ibheda ayithuli iyabatshela ukuthi ngalokhu akuhambi kahle lokhu kusho ingilosi yathi ikhosathu kayithuli yathi ke nani akusho ukuthi umane ba nobudlelwane nasebuhleni uma ubuhleni sekwenza izinto engahambelani noNkulunkulu nizothula ngakusho lokhu kudala ngakho ke angikwazi ukuqamba amanga ngithi ukuwa kwebandla lamaNazaretha njengoba liwa nje ebuhleni leyo nto ingiphethe kahle ngoba wathi ubaba Inyangayezulu ukuwa nokuvuka kwaleli bandla uNkulunkulu uyokubuza kuwe yathi ingilosi ungabanayo indaba yokuthi ibandla lasebuhleni liyakhula kodwa wena bheka ukuthi ubuNazaretha abuyini ukuwa kwebandla lasebuhleni ukuwa kobuNazaretha angisho ngoba bebehamba ngendlela kaNkulunkulu kodwa ukuthi abantu abazigidi begcine benganayo umholi that is a disaster and umuntu ongayijabulela leyo nto umuntu ongayazi indaba kaNkulunkulu lento engikhulumayo angcenge kuthenjwa noma yini ngikhuluma lento njengoba injalo njengoba ngayikhuluma kwasekuqaleni angijiki into ngithi lento eyenzeka ebuhleni ingiphethe kabi ikakhulukazi ngoba ingilosi yathukuthela yayidikila njengamanje angazi ukuthi ezulwini kuthiwani ngabe ngiqamba amanga mangathi kukhona engikwaziyo ngabe ngiqamba amanga uma ngasho ngithi ubuhleni buzosimama noma uzokusimama ngazi lutho ngoba futhi ayikho into esingayibuza engilosini ngakho ngoba yathi ingilosi hlukana nalento ngoba laba abantu bayathuka ngangithunywe yona ingilosi ukuthi ngiyimele lento ngoba ithi ngimele ubaba Inyangayezulu ngoba ubaba Inyangayezulu labantwana bakababa ilanga bayamthuka angeke nje ngikufihle lokho ngoba kwasho ingilosi ngangazi lutho mina ngento enzeke ezulwini kwasho ingilosi kodwa ingilosi ihlala ezulwini ingilosi ihlala emhlabeni manje na ke ngiyangitshela ukuthi lento yasebuhleni ayingiphethe kahle ngiyacela uNkulunkulu ukuthi eyilungise ngendlela yakhe ukuthi uyilungisa kanjani angazi kodwa uma kuyimina ukufanele ukuthi ubuNazaretha ngikubuyise ngendlela uNkulunkulu ofuna ngikubuyise ngakho akangipha amandla angipha ukuhlakanipha wasezulwini amen ukuthi lobu buNazaretha kababa mkhulu kungapheli amen mangapheli ngoba kunabantu lapha abangazilutho ngobuNazaretha abangamaNazaretha uyawuthi mawufunda la kuFacebook uvela umangala ukuthi inhloboni yeNazaretha leli yini leli ikhuluma abazi lutho ngalento esikuyona abazi lutho and lokho ngazilutho kwabo ikhona okucasula uNkulunkulu angazi noma lento eyenze bebuhleni kucasula uNkulunkulu noma kwenze njani angazi ngoba ingilosi yayidikila angazi kodwa sonke njengamaNazaretha kusafanele ke sinuka amakhwapha
ukuthi konakelephi. Kodwa kulokhu kwecala ngifisa ukuthi amanazithe kwazi ukuthi abantu abangivimba ukuba ngiqhubeke naleyo nto umfundisi uNzama nenkosi umqoqi. Noma sengifile bekwazi lokho. Ngoba laba abafundi lo umfundisi umqoqi nenkosi uNzama ngabanikezwa unyazi ukuthi ngisebenze nabo. Kodwa bangenza isiphukuphuku. Ngayohlala eThekwini kwaze washona ilanga nommeli. Just imagine uhleli nommeli. Kanti abantu ngapha sebakuthuka bathi uyiphekula. Ngeke besithathe sabululeke kwesiphekula. Angazi ukuthi eqaleni babevumelana. Ngisho ukuthi ke lento yasebuhleni ayingiphethe kahle. Ngoba ebuhleni ukukithi, ebuhleni kwethu. Ngayo yonke into. Futhi ngithunyiwe ukuthi lento yobuNazaretha ngiyilungisa. Uma ingasalungiswa yimina iyolungiswa ubani ngoba ezulwini kwakhethwa mina ukuthi ubuNazaretha ngikumele. Niyangizwa ukuthi ngithini? Njoba ngisho ke angazi ukuthi kuzogcina kunjani. Nokuthi kwenzekani manje angazi. Ngoba angisayingeni indaba yakhona. Ngavinjelwa inkosi umqoqi. Ngavinjelwa umfundisi uNzama. Kulukhuni ukusebenzela uNkulunkulu. Ngoba abantu baye bengaboni. uNkulunkulu usenzele isimangaliso abantwana basekuphakameni. Kuthe umhlaba ubhudiswa iCovid-19. Wasivikela thina. Kuze kube manje akakho umuntu kuleli bantu osekwabulala iCovid-19. Amen. Kodwa nabebethi ingilosi ayikho sebabona manje ukuthi ikho. Labo abathi ayikho ilabo abangena umoya kaSathane. Kodwa abantu nje abahlaniphile babona ukuthi ingilosi ikhona. Ngakho ke kuyadinga ukuthi simbonge uNkulunkulu ngalokho. Ukuthi kuze kube manje uNkulunkulu sivikele nabangaphili abaphile. Amen. Nabaphethe umkhuhlane kawuphele umkhuhlane. Amen. Asingaguli, asingafi. Amen. Ngoba sihleli nomuntu wasezulwini. Amen. Masicele ukukholwa kweqiniso. Amen. Ngoba sihleli nomuntu wasezulwini. Amen. Kulamasonto edlule noma kule nyanga edlule ngakhuluma ukuthi ingilosi yakubeka indirectly ukuthi asithandazele abantu bazophila nabaphethwe iCovid-19 bazophila. Ngase ngizama ukuthi siphume kakhulukazi ngangimisele ukuthi siye eGauteng ngoba eGauteng kwakukubi kakhulu. Kodwa sithe sithi sakulungiselela lokho kwasekuqhamuka yo level 4. Kwathola ukuthi asakwazi kuye eGauteng. Kodwa umfundisi uNtuli noZulu bahamba baya esibhedlela. Ngazi noma bahamba baya esibhedlela esodwa noma ingaki kodwa bona baya esibhedlela.
bayothandaza. Yaphela le wave yaseGauteng. Amen. Usayizwa manje le wave 3 yaseGauteng. eGauteng manje sifana na wonke ama province. Sekukhulunywa ngekwaZulu, sekukhulunywa ngoWestern Cape, akusakhulunywa ngeGauteng. Kodwa iGauteng iphele ngenkathi umfundisi uNtuli eya ezibhedlela zakhona efike ecela kuNkulunkulu esihamba nabo ukuthi labo bantu abaphile. Amen. Kodwa akho umuntu ongakubonga lokho. Akho umuntu futhi ongakuvuma lokho. Ngoba abantu bacabanga ukuthi sifana nabo wonke nje amabandla. Kodwa nangu umfundisi uNtuli wahamba waya eGauteng wangitshela futhi ukuthi sengiseGauteng sengisesibhedlela ke manje ngizothandaza. Emva kwalokho angizange ngaba sayizwa le wave eyisimangalizo okuthiwa iDelta ehlasele iGauteng. Baphila abantu eGauteng kwase kuba ngamanye ama provinces. Engifisa ukusho namhlanje ukuthi unless kusho ingilosi angizokuyihlupha ngokuthi sihambe siyothandazela abantu. Ngoba kusizana ukuthandazela abantu bephile kodwa bengabongi uNkulunkulu. Kuphela asisithandazele thina. Amen. Ukuthi siphile. Kodwa indaba ukuthi sithandazela abantu ngoba uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa. uNkulunkulu ufuna ukubongwa. Ngakho ke ukuphuma siyothandazela abantu sithi abaphile bengafuni ukukholwa uNkulunkulu, bengafuni ukumbonga uNkulunkulu, leyo nto ayizokusho lutho. Bayoze bebuze thina ukuthi nina nenza ngani. Bayoze bebuze thina ukuthi nina nenza ngani. Nkosi
Masibheke inkosini. uNkulunkulu wasekuphakameni. uNkulunkulu ukaShembe. Ngibeka Nkosi laba bantwana abaphambi kwakho. Abeze Nkosi ukuzokukhonza. Ngibeka Nkosi nabantwana Nkosi abangekho lapha. Kodwa abayilalele lenkonzo. Ngiyacela Nkosi kuba ubaphilise. Ubaphilise Nkosi nakulesi sifo. iCovid-19. Ubaphilise Nkosi nakuzo zonke izifo. Nakuyo yonke imikhuhlane. Ubavikele wena Nkosi yasekuphakameni. Ngikhulekela Nkosi umuzi wasebuhleni. Ukuthi Nkosi ungawushiyi. Wena Nkosi yenza ngendlela yakhe yaziwa nguwena yasezulwini. Ukuthi lo muzi uhlale umuzi kaNkulunkulu. Ngendlela ezokwenziwa nguwena. Ukhumbule Nkosi amaNazaretha akho akukhonza ngeqiniso. Noma Nkosi ngabe asebuhleni. Noma ngabe asethembezini. Noma ngabe asekuphakameni. Noma ngabe aseginyezile. Kodwa labo abakukhonza ngeqiniso. Abamesabayo uNkulunkulu. Nabangakuboni lokhu kuNazaretha ukuthi ubakhumbule lapha bakhona ungabashiyi. Ungabheki Nkosi izono zethu. Naba phakathi kwethu Nkosi labo Nkosi abakholwe ngeqiniso. Ubakhumbule. Usivikele Nkosi kulesifo seCovid-19 singasehleli. Ngawe Nkosi abantu babone ukuthi ukhona phakathi kwethu wena uyasebenza ngendlela yakhe esimangaliso. Abantu mabazi Nkosi ukuthi akukho Nkosi ukufa okungehlula wena ngoba wena umsindisi wethu sonke. Sibusiseke Nkosi kulesikhathi samanje. Ngelakho Nkosi igama manje kuze phathe. Amen.